Халан быйыл төһөдө болбатар жоккускайга уус урайдагына айылгага хоромнен оңорор тутуулар бааллар. Олортон бирдире бу себиеске армия бүйөнсылы улусадын кытыытыгар турар заправка болар. Жоккускайдагы айылга карыстабылын комитеті сыллата маннык объекттери кетебилгилар. Кора түрдүнен каста объект бар. Хамы улы хаммыт Жатайская нефтебаза ден. Ол кенне 2 заправка саха транснефтегаз кені. Онна өсө үс кыра заправкалар балдыр. Онна склад минеральных удобрений хатаска бар. Этелдибит тутуулар бары уулар сиргер саталлар, айылгага кутталуу эскетеллер. Манна тухайын аттака өскөтүн жоккуска курака халаан келер түгенигер билеген кытылга жа быһыт тутуллан турар. Бу быһыт сүрүн анала uuттан заправканы кени көмүскөктәк, олар әре уут оқтанды күстәк, сүз бұрыған онына бартыгар әренер кыллы бат. Кыһалга кыһыл талақ кымнылах, быһыты туту кетенче бир сыллаха улахан уу келбитигер барбыта. Бу архивке көрдөккө үле хамнас күстөр буяр. Кумак кутан бөгөргөтүүгене, онтон халлаантан карактаадакка калаан ута таксыбыта сүрдәк. Отчотоо кемге Грес районугар турар заправка ууга барбыта. Куттал үескәбите. Бу Грес района где-то 15 сылын райттыр улахан ууга бара хаджыбыта. Бу районнар им барта саас ууга барбыттара. Маныха кутталлах объекттер жоккускайнын мугурдамматтар. Саха сиригер кочуолунай уматы кыскылаата нефтебаза заправка үтүмен элбэх. Ол реестрге беге быйыл сүйсүс объект кирен турар. Ол сүйс объекты беге бу калан ута келен хөбүгөр кемигер беребекелен битердибит. Проверка түмүгүнөн быйыл улухан нарушение хук. Кыра хетте объектка нарушение бар. Эти көрүө кахат түгөр уанда бөккөм ютун тухунан. Онун айылга карыстабылын министерствете сыллата объекттери барытын ара стерилтелери гытта жүйрелehen контролга тутар. Этерге дылы таңара серега таптыр. Павел Никифоров, Ларен Федоров, Жоккускай, Вести.